Ovaj poklon izvlače Nina. Torma Angela. Torma Angela dobila. Gdje? Čekaj, drugi poklon izvlače Jovana. Ovaj viš. Ajde malo tako. Možeš samo. Čaba Molnar. Idemo dalje. Ovaj poklon izvlače Jovana. Nina. Nina. Može. Ajde, otvori. Ajde. Dobro. Nikoleta Nina. Dobitnik. Da li je moguće da je to kako ispalo? Čekaj, sad Jovana. Ovaj poklon izvlače Jovana. A, Nina, kako se namestila? Nisam namestila slučajno. Zoltan Šlezak. Bravo. Da. Ajmo dalje. Ovaj poklon izvlače Jovana. Drži samo Jovana. Atila Kalmar. Ajoj. Šta da izvlačimo? Pa neonski. Neonske? Dobro. Ajde, Nina. Nina, ne, Jovana, ti si bila sad? Onda ajde Ajde. sad ti, Jovana. Ajde malo. Dobro. Nema. Dobro, ajde ponovo. Ajde. Tako, drži. Mama ja pusti. Požar Šandor. Super. Sljedeći Nina. Ovaj tranzistor. Pecaruški. Jedan samo. Andor Magyar. Super. Jovana, ti sljedeći. Ako može sebe da izvuči. Drži. Gabor Trtali. Ja, ona. Imaš dva. Sad ja. Nina. Jovana drži. Šta želate? Jedno. Jedno. Dobro. Požar Richard. A da, nije taj. I na zadnji opet. Zadnji. Ova torba. Anet Adam. Super. Anet. Anet Adam. I gotovo. Nema više. Ajde sad pa da pokloni. Gotovo. Gotovo.